بیننده‌های عزیز و ارجمند، حالا به توجه شما برنامه نوبتی معرفتی حقوقی. با همگان معلوم است که یکی از هدف‌های استراتژی جمهوری تاجیکستان که با اقدام پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اعلان گردیده است تامین امنیت انرژتیکی مملکت می باشد و در زمان صاحب استقلالی واقعا برای رشد این ساحه تدبیرهای خیلی زیادی عملی گردید. در برنامه ما دلشاد حامدوف یاردمچی کلانی پروکوروری شهر پنجکین و جهانگیر رجبوف راهبر شبکه‌های برق پنجکین اشتراک دارند. در آغاز از شما محترم دلشاد حامدوف خواهش می‌کنم که امروز مسئله نظارت پروکوروری نسبت تامین برق نسبت رعایت قانون‌های این ساحه چطور عملی می‌شود؟ تشکر زیاد استاد. پیش از همه نداری خود را برای تکلیف در برنامه نوبتی میرسانم و در اساس نقشه چاره‌بینی پروکوروری شهر که قید کردید امروز وابسته به سمت انرژتیک یعنی برق برنامه نوبتی دایر گردیده شده است و وابسته به نظارت انرژتیکی همین را قید کرده هستم که نظارت پروکوروری در این سمت باز هم حضور کرده شده است و در یک جایگی با شبکه‌های برق شهر پنجکین کار ادامه دارد و مقصد و مرام مقامات پروکوروری نیز پیشگیری و برطرف کردن قانون‌شکنی‌های سمت انرژتیک و با مردم سری وقت و با یک صفت خوب دسترس کردن قوه نیروی برق می باشد و خیلی که قید کردیم فعالیت پروکوروری شهر در این سمت حضور کرده شد و فعالیت آن در اساس سندهای معیاری حقوقی و دستور سپارش‌های راهبری دولت راهبریت مقامات پروکوروری بر راه مانده شده است. محترم جهانگیر رجبوف، با همگان معلوم است که با مقصد آمادگی ساحه‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی مملکت از جمله شهر و دیهات پنجکین و دوره تیرماه و زمستان قرار به تصویب رسید و وزارت و اداره‌های مربوطه زیرساختارهای آنها در ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها وظیفه‌دار شدند که با دوره تیرماه و زمستان مخصوصاً در سمت باز هم بهتر نمودن تامین نیروی برق تدبیرهای مشخص اندیشند. لطفاً می‌گویید که تا به امروز در این سمت از طرف شبکه‌های برق پنجکین کدام کارهای مشخص انجام داده شدند؟ شبکه برق شهر پنجکین خیلی که شما قید کردید طبق دستور سپارش‌های وزارت انرژتیک و ذخیره آب جمهوری تاجیکستان جمعیت سهامی شده شبکه تقسیمات برق و فیلیال جمعیت سهامی شده شبکه تقسیمات برق در شهر استرافشان کار و فعالیت خود بر راه مانده است. در این باره از روی نقشه پیش بینی شده شبکه برق شهر پنجکین با مقسم تیرماه و زمستان سال‌های 2025 به 2026 مال و موادهای ضروری دسترس گردیده شد. تا امروز الکی زیاده از 256 کیلومتر خطای برقی 3510 کیلوولت عوض کرده شد. زیاده از 55 عدد پایه‌های چوبی فرسوده با آهنی بتونی عوض کرده شد. زیاده از 2200 ایزولاتور یعنی عایق‌های شدتی گوناگون از 10 تا 0420 کیلوولت را عوض کرده شده. کارها در این سمت با مرام ادامه دارد. بریش شاخه‌های درختان، پیشگیری صدمه و دیگر کارهای تعمیری و پروفیلاکتیکی طبق نقشه پیش بینی شده از روی نقشه کارها ادامه دارد و دایر به مسئله‌های تامین برق خوش‌صفت برای اهالی تا دوره زمستان در بعض مواردها الکی خود شاهد هستیم که قطع‌شوی برق به مقصد تعمیر جاری و تعمیر اساسی به نظر می‌رسد. یعنی موقتی است. موقتی بوده این برای پیشبردی کاری ساحه می‌باشد. محترم جهانگیر رجبوف، با همگان معلوم است که در ابتدای سال روان فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به امضا رسید و همزمان با کودکس جنایی و مأموری تغییر و علاوه‌ها وارد کرده شد. از طرف شبکه‌های برقی پنجکین نسبت به کارخانه و تشکیلات‌ها شهروندان یعنی مشتریان نظارت برده شد، کمبودی هم آشکار شدند. مای سال روان از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان با دستور سپارش به واسطه راهبری دولت قانون درباره تغییرات علاوه درباره ساحه انرژتیک وارد کرد که این هم 253 پریم 1 و 382 قسم 1 این حقوق ویرانکنی مأموری بوده. بعد از به تاسیس رسیدن قانون
аз тарафи прокуратураи шаҳри Панҷакент нақшаи омодабошӣ ва тақсимоти қонун барои маҳалла ба маҳалла, хона ба хона, деҳот ба деҳот оғоз гардид. дар ин нақшаи пешбинишудаи мақомоти прокуратура аз он ҷумла аз ҳокимияти давлатӣ ва зерсохторони он бо мақомотҳои қудратӣ дар якҷоягӣ шабакаҳои барқи шаҳри Панҷакент ба 54 000 муштариёни шабакаҳои барқи шаҳри Панҷакент варақаҳои тағйироту иловаҳои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон тақсим карда шуд. ин бевосита зери назорати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва прокуратураи генералӣ қарор дошт ки ҳамарӯза аз тарафи прокуратураи шаҳр ҳисобот доир ба масъалаи таъмин ва фаҳмондадии корҳо дар бораи низоми қонун гузаронда шуд. баъд аз ба таъсис расидан албатта ин бо як шеваи пурра гуфта метавонем ки тағйирот баъд аз ворид шудан дар қонун коҳиш ёфтани дуздии нерӯи барқ ва масъулияти баланди шаҳрвандон доир ба бартараф кардани камбудиҳо дарҳол пайдо шуд. дар аксар мавридҳо масъалаи пардохти нерӯи барқ мушкилӣ эҷод мекард аз тарафи баъзан шахсиятҳо дар қитъаву маҳаллаҳо ё ин ки ошкор шудани дуздиҳои ғайриқонунӣ истифодаи нерӯи барқ, ғайримақсаднок истифодаи нерӯи барқ ошкор мешуд. ҳамин ҳолатҳое ки дар боло гуфта гузаштем бениҳоят коҳиш ёфт. яъне ки то замоне ки қонун дар бораи энергетика ба имзо расид, шабакаҳои барқи шаҳри Панҷакент дар як рӯз зиёда аз 20 ҳолати дуздии нерӯи барқ ошкор мекарданд. ҳозир дар давоми як моҳи ҷорӣ ҳамагӣ 20 адад қонуншиканӣ ошкор шуд. яъне ин аллакай қариб 90% коҳиш ёфт. ҳамагӣ 10% ин аллакай ба ҳамин ҳолат даст мезананд ки инам аз ҳисоби нофаҳмидан аст, надонистани қонун аст. мо фикр мекунем ки ин ҳолати ҷой дошта имсол пурра бо кулли шаҳрвандон ва мардуми шарифи ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди омӯзиш мешавад ва мардуми азизи мо дарк мекунанд ки нерӯи барқ ин неъмати бебаҳо аст ва бояд мо онро сарфаву сариштакорона истифода барем ва тартиботи муносибат кунем ки имрӯз барои мо ин нерӯ ҳаётан муҳим бошад. давоми 8 моҳи сипаришуда ҳамаи соҳаҳо, ман назорам ташкилоту корхонаҳо, соҳаҳои буҷетӣ, аҳолӣ маблағҳои истифодаи барқро пурра пардохт кардам ё баъзе қарздорон ҳоле боқӣ монданд. имрӯз пардохти ҳаққи истифодаи нерӯи барқ ин қарзи ҳар як шаҳрванд аст ки бояд бе гуфту шунид пардохти ҳаққи истифодаи нерӯи барқро таъмин намояд. дар баробари ин корхонаҳои саноатӣ ва тиҷоратие ки дар ҳудуди шаҳри Панҷакент фаъолият мекунанд дар якҷоягӣ бо мақомоти прокуратура он муштариёне ки қарздор ҳастанд бо додани иддао ва амр аз ҷониби прокуратура барои ҳарчи зудтар бартараф кардани пардохти ҳаққи нерӯи барқ дода мешавад ва он муштариёне ки қарздор ҳастанд имрӯз дар назди шабакаҳои барқи шаҳри Панҷакент аз сохторҳои тиҷоратӣ бениҳоят кам ҳастанд. яъне корхонаву ташкилоту муассисаҳои тиҷоратӣ қарздор ба назар наверасанд. қарзи асосан қарзҳои зиёд асосан аз идораи хоҷагии об, идораи обу канализатсия, обу деҳот, баъд Тоҷик Телеком ва дигар иншоотҳое ки ба соҳаи буҷет вобастагӣ дорад қарздор мебошанд. дигар корхонаҳое ки дар ҳудуди шаҳр фаъолият мекунанд аз он ҷумла корхонаи муштараки Зарафшон ки маблағи нерӯи барқи истифода намудаашро ҳар моҳ то санаи 29 охири моҳ бо пуррагӣ пардохт мекунад ки фаъолият ва пардохти нерӯи барқи он доим таҳти назорати ҷиддӣ қарор дошта. ахбороти пардохт ва ҳисобии нерӯи барқ ҳар моҳ ба мақомоти прокуратура пешниҳод карда мешавад. дар сурати кашоф додани пардохти маблағҳои барқ аз тарафи ташкилот, корхонаҳо, шахсони алоҳида шумо метавонед ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз ҷумла прокуратура санатҳо пешниҳод кунед? бале, тибқи нақшаи чорабинии ҳармоҳа мо вазифадор ҳастем ки ҳар панҷуми моҳ рӯйхати корхонаву муассисаҳое ки қарздор ҳастанд бо тариқи хаттӣ ба мақомоти прокуратура ва дигар сохторҳои қудратӣ аз он ҷумла мақомоти ҳокимияти давлатӣ расман муроҷиат мекунем. аз ҷониби прокуратура имрӯз нисбати 3 адад корхонаҳои саноативу буҷавӣ амр дода шуда барои ситондани маблағ ба суди иқтисодӣ пешниҳод карда шуд ки айни замон яке аз ин корхонаҳо ки бо намояндагии суди вилоят ва муфаттиши вилоят дар пурсиш қарор доранд, ин чароғонкунии роҳҳои ҳудуди шаҳри Панҷакент ки ба маблағи 530 000 сомон қарздор ҳаст
با دستگیری پروکراتور شهر با پروکراتور ولایت مراجعت کرده شد. از طرف پروکراتور ولایت با سود اقتصادی پیشنهاد کرده شد برای تحلیل پوره معین نمودن قرض گروه کاری سفربر شده هستند. این زمان در حدود شهر پنجگین فعالیت دارند. همین ترتیبات نیز با کارخانه منزلی کمونالی که الکی حلنامه سود با همین نزدیکی برآمد، شرط‌هایی که برای فعالیت کردن کارخانه منزل کمونالی هست این از طرف سود اقتصادی محکم کرده شد به خاطر پرداخت یک استفاده نیروی برق. محترم دلشاد حامدور، از طرف پروکراتور شهر پنجگین نسبت به این مسئله ها کدام تدبیرها عملی شده؟ خیلی که این حال راهبر شبکه‌های برق در شهر پنجگین قید نمودن این یکی از مسائل مهم به حساب می رود و وابسته به مسئله مذکور امروز گفتنی هستم که پروکراتور شهر پنجگین جهت رویانیدن قرض استفاده قوای برق در دوام سال جاری در اساس امرهای پروکوروری زیاده از 3 میلیون سومانی مبلغ ها برقرار کردن و جهت من بعد کم کردن مبلغ استفاده قوای برق عین زمان نیز کار در این سمت ادامه دارد و نه تنها امر بلکه در اساس پیشنهادهای پروکراتور این حال گفته گذاشتند وابسته به پیشنهادهایی که به سود اقتصادی پیشنهاد کرده شد باز کار در این سمت ادامه دارد و موادهای ضروری جهت پیشنهاد کردن به سود اقتصادی همان کارخانه و تشکیلات هایی که قرض آنها روز تا روز افزایش یافته ایستادند و آنها از پرداختن مبلغ استفاده قوای برق سرکشی کرده ایستادند موادهای ضروری ترتیب داده شده است. کارخانه و تشکیلات هایی که این زمان قید کردند قبلا نیز در اساس امرهای پروکوروری پرداخت کرده بودند و خیلی که قید کردند آن روز تا روز باز زیاد برق استفاده بودند البته با قرضداری آنها افزایش یافته ایستاده است و در یک جایگی با شبکه‌های برق کاربری در این سمت ادامه دارد و کوشش به خرج می‌دهیم که فعالیت در این سمت خوبتر و بهتر شود. محترم دلشاد حامدور، پس از انتشار فرمان پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای نمودن تغییر علاوه ها به کودکس ها در جهان سنجش های پروکوروری دزدی برق سریع وقت پرداخت نکردن نیروی برق نسبتاً کم شد. وابسته به این مسئله راهبر شبکه‌های برق قید کردن ما با تمام عائله های شهر پنجگین اگر اشتباه نکنم 357,000 عائله با زبان های تاجیکی، روسی، ازبکی با هر یک آنها با امضا وابسته به تغییر علاوه ها دسترس نمودیم. از طرف گروه کاری و شخصان مسئولی که به هر یک گروه وابسته بودند دسترس کرده شد و امضاهای آنها گرفته شد. مقصد دسترس کردن آن نیز با خبر شدن از این سند معیاری حقوقی و پیشگیری کردن قانونشکنی ها و راه ندادن به این کمبودی ها بود. نوابسته از کارهای پروفیلاکتیکی، نوابسته از کارهای فهماندهی در بین جامعه در روزنامه و مجله ها چاپ نمودن مقاله ها و گذرانیدن صحبت و واخوری ها در جماعت و دهات های دوردست تشویش آور است که تا به حال کمبودی ها جای دارد و پس از دسترس کردن این تغییرات ها از طرف پروکراتور شهر در یک جایگی با شبکه‌های برق کمبودی ها آشکار کرده شد. مسئله به جوابگری کشیدن شخصان گناهکار بررسی کرده شدند واقعا هم و باعث تأسف است که بعضی نفران نیز در شبکه‌های برق نیز فعالیت میکنند که به جای پیشگیری و برطرف کردن کمبودی‌های ساحه انرژتیک خود دست به قانونشکنی سمت انرژتیک زدند که از طرف پروکراتور شهر وابسته به این مسئله پرونده‌های جنایتی آغاز کرده شد. بعضی پرونده‌های جنایتی با تصدیق فکری عیبدارکنی عین حال در بررسی سودی قرار دارد و عین حال در استحصالات مفتشان پروکراتور نیز وابسته به این مسئله پرونده‌های جنایتی قرار دارد که آنها نیز با تصدیق فکری عیبدارکنی روزهای نزدیک به سود ارسال کرده می‌شوند. جهانگیر رجبوف، در خاتمه این برنامه شما با مشتریان و استفاده برندگان برق نوبسته از تابعیت، نوبسته از شکل ساختاری دولتی یا غیر دولتی تجارتی چه خیلی مصلحت ها میدید؟ امروز اگر فرهنگ و مدنیت استفاده نیروی برق در جامعه بالا نرود
бо як ё 2 ё 10 нафар кормандони соҳаи техникӣ ва шабакаҳои барқ бартараф кардани мушкилотҳои барқ ғайриимкон мебошад. мо пеш аз оне ки бояд дар рушди соҳаи энергетика ноил гардем ва истиқлолияти энергетика ба даст биёрем, бояд тамоми шаҳрвандон ва кулли мардуми шарифи ҷумҳурии Тоҷикистон бояд фарҳанги дурусти истифодаи нерӯи барқа риоя намоянд. илова бар ин тавсияи ман ба кулли сокинони шаҳри Панҷакент ва мардуми шарифи ҷумҳурии Тоҷикистон ин аст ки навобаста аз оне ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон маҳдудияти барқ ҳаст ё ки нест ва ё барқ доимӣ мешавад ё доимӣ ҳаст, вобаста ба ин бояд ба мавсими тирамоҳу зимистон ба минтақаҳои аҳолинишине ки имкониятҳои истифодаи алтернативӣ доранд, яъне ки бо ангишт ва газ имконияти фаъолият кардан доранд, фаъолияти худро ба роҳ монанд. зеро ин соҳаи энергетика як соҳае ҳастаст ки дилхоҳ вақт метавонад ба ҳар гуна садамаҳои технологӣ дучор гардад. аз он ҷумла шаҳри Панҷакент як миқёси бисёр калон аст ки хаттои интиқоли барқ аз манбаи барқтаминкунӣ то минтақаи охирони аҳолӣ то 77 то 80 километр масоҳат дорад. барои барқарор кардани нуқсон дар ин хаттҳои барқӣ на камтар аз як шабонарӯз вақт лозим аст. дар ин маврид бисёр шаҳрвандо ҳолатҳои нигароникунанда ба миён меорад. бинобар ин тавсия дода мешавад ки барои гузаштан ба дигар намуди истифодаи алтернативӣ, аз он ҷумла такроран қайд менамоем сӯзишвории ангишт ва газ ва ҳамзамон панелҳои офтобие ки имрӯз дар асри 21 мо қарор дорем, тамоми миқёси дунё ин чиз аллакай истифода мебарад. насби панелҳои офтобӣ ва таъмин намудани ҳар як хонаи истиқоматӣ аз ҳисоби нерӯи офтоб бо барқи доимӣ, аз он ҷумла равшанӣ ва пур кардани заряди телефон ва истифодаи телевизион ки барои ахбори омма истифода мешавад ва дигар намуди хизматрасоние ки барои хона истифода мешавад, истифода баранд бисёр ба маврид мешавад. муҳтарам Дилшод Ҳомидов дар хотимаи барнома ба мардуми шаҳру диҳоти Панҷакент ба истифодабарандагони барқ чӣ тавсияҳои қонунӣ пешниҳод мекунед? вобаста ба ин масъала айни замон раиси ба шабакаҳои барқ қайд намуданд, истифодаи сарфакорона ва тарзи дурусти қувваи нерӯи барқро агар ки ҳар як сокинони шаҳри Панҷакент дуруст ва бидуни ягон амалҳои ғайриқонунӣ ба роҳ монанд, шояд ки ба ҳама бо як меъёри муайян истифодаи нерӯи қувваи барқ ҷорӣ карда мешавад ва худшон низ аз ҳар гуна ҷавобгариҳо мисол озод мебошанд. дар сурати мисол риоя накардан, дуруст истифода набурдан ва ба ҳар хел кирдорҳои ғайриқонунӣ, яъне дуздӣ, истифодаи қувваи барқ, пайваст кардан ба ҳар хел таҷҳизоте ки ғайриқонунӣ, хилофи қонун ҳаст, ҳар хел мушкилиҳое ба миён меояд ва масъалаи ба ҷавобгарӣ кашидани онҳо аз тарафи мақомотҳои дахтор аз ҷумла прокуратура гузошта мешавад. аз ин лиҳоз аз ҳар як нафар хоҳиш карда мешавад ки талаботҳои қонун риоя кунад ва он тағйироту иловаҳое ки ба қонун ворид карда шуд ва ба ҳар як оилаҳо дастрас карда шуд, такрор ба такрор онро мутолиа карда аз масъулияте ки ба зиммаи онҳо гузошта шудааст дуруст истифода намоянд. бинандаҳои азизу арҷуманд, дар поёни барномаи навбатии маърифати ҳуқуқӣ ман бори дигар аз номи шумо ба ёрдамчии калони прокурори шаҳри Панҷакент Дилшод Ҳомидов, роҳбари шабакаҳои барқи Панҷакент Ҷаҳонгир Раҷабов барои ибрози андешаю мулоҳизаҳо ва ҳамзамон пешниҳоди ҷавобҳои мушаххас ба саволҳои мо арзи сипос мекунам. мавзӯи таъмини барқ, имкониятҳои шабакаҳои барқи Панҷакент воқеан як мавзӯи хеле мураккаби рӯз аст. бо зиёд шудани аҳолӣ, бо зиёд шудани корхонаҳои саноатӣ ва ҳамзамон аз замони шӯравӣ боқӣ мондани баъзе хатҳо, баъзе пойгоҳҳои барқрасонӣ, ин мушкилот тадриҷан ҳалли худро меёбанд. ман ба ҳамаи шумо, ба ҳамаи онҳое ки бо мо буданд, бори дигар арзи сипоси шуморо ба иштирокчиёни ин барномаи маърифати ҳуқуқӣ иброз медорам ва ба прокуратури шаҳри Панҷакент, шахсан ба прокурори муҳтарам Искандар Раҳматзода арзи сипос мекунам ки ин барномаи тарғиботию иттилоотӣ маърифати ҳуқуқиро ташкил карданд ки ҳар ҳафта
ما برای بینندگان تلویزیون و شنوندگان رادیو صدای پنجکین این برنامه ها را پخش میکنیم. مقصد و مرام همه ما بلند برداشتن معرفت حقوقی و معرفت صاحبی مردم و راهبران محترم می باشد. سلامت و سربلند باشید تا برنامه های نوبتی معرفت حقوقی.